Ketheka mutegeri wa Weru TV kambetikie wikendi ya kubunira imbeganko gwatogeni Nteto cia Weru Thaa Imwe mundiri tariki 9 cia mweri wa mbere mwaka wa 2023 mbetagwa WANJERU na mwananiria wetu mathithio utukwo mundi ni Cindy Karuitha indi mbere bururu ino ni Imwe cia Nteto itukubanganiritie. MC Mamiro gutareria Rigathi Gachagua thina ya uyongwa kiri mucemanio wa iguru. Athinjiri na biashara nkobo gucokeria nkatho Ruto na Gachagua akaritigania mena wiregiro wa thirimiru. MC Makiambu kuandamana mwankobisini ya gavana mena matutakire gavana wa Matangi. Siasa na mobiashara urinkuma dharaka kiambi matanka na kuite edhiro kwa wenyomba Nairobi. Tukiamberia kiri mucemanio uria uraruthitwe igoro gatagati ka munini wa rais Rigathi Gachagua na atongoria ma Meru maribo abunge na MCA MCA mabunge ya Meru ni maranenkanire matita mao kiri Rigathi Gachagua maria maratumite magiankushanio na gavana Kawira Mwangaza maria ni bamwe na mbia cia Wardford mashindano ma urutibwira gatagati kama MCA na ward administrators na nkinyagia sub county administrators kegina kia basari muchibwa gavana kubungira thirikari ya Meru na nkinyagia gavana Kawira Mwangaza kwa mathukiria rietwa Boniface Mwongera na gututariria nkuruki. Nyume kuthithia mucemanio kiume kithiru na abunge ba kaunti ya Meru njako waja Nairobi na ndi mucemanio jongi jwa jairi jurajithikire ntuku egoro. Mucemanio jojo naju jurajwa abunge bothi ba kaunti ya Meru MCC 38 speaker y'ubundi na munio rais Rigathi Gachagua njakwawe mathira ndene kaunti ya Nyeri. Kulikuwa na hii Mugwe na mwerekera jo mwana jo mucemanio jojo ntuku egoro jurajwa MCs babunge kaunti ya Meru kwethira bagita moni jao imbie kurenge katikati kabo na gavana Kawira Mwangaza. Gavana tongira bunge kaunti ya Meru kana gichonko leadership arethiro bakeria areukanyumene speaker y'ubundi arethiro ethirekeria na wita Nteto shonde ire baraka matete kumania mantu ja maingi jira barare ajo mantu ja tantu jethiro jechumiro bobwega jamwe je mateta jangi mendekithiria na jangi mabataro jira bakona gavana Kawira Mwangaza ethiro akingia bwambere na bonene Nteto on fund MCs bonde na kajoka mwe ibare munio rais Rigathi Gachagua ethiro akerithia gavana Kawira Mwangaza kinyabo batera kwethiro bakiona mbeca cia on fund ojole MCs ubange kiri kaunti mwanya bakwethiro bakiona inde kwethiro kwenda mawatho tira jakaria Nteto eje angula mkutano imekuwa cancel kenge ibarugiru batera kwethiro berikania na gavana Kawira Mwangaza yemungana jongana John Fari batera kwethiro bakiona nuntu ire ugirita kiri manifesto jawe milioni 100 kiwandi imantu jatumbikana na bethire kire burukire Nteto John Fund ibaru ishi batera kwethiro shigano shinganene jore gavana Kireito Moronge na gavana Peter Munya bathithaya MCs borugire checha bicho batithiro baikurukiria gavana Kawira Mwangaza shilingi milioni 510 ira bangite kiri budget kwethiro itonyithia kini mupango jokolea barashokire baradipi Rigathi Gachagua ethiro akira gavana Kawira Mwangaza batetekeria mbeca shemiro shitho itonyithia kiri mupango jokolea na kwethiro gavana kwenda kwethiro akiendelea abatere kwethiro echangithia na wita ubukone jwawe. Hakuna dakika moja tumesema tutakuja kukuitika. Nteto enge ne kwatongirwa miro heshima. MCs bararamikira ntuba kwagirwa ndoni giteo ninya kwethiro bechikurwa igavana Kawira Mwangaza barere ndi Rigathi Gachagua bo betayari kwethiro bekwatire gavana Kawira Mwangaza ethirwa atiga kobone matharau.
Nteto inge Nteto basaris MCs baratumanire kiri gavana Kara Mwangaza bauga erwe ati weta mature na wenka kwa kunenkana na basaris nontu biboje mono na ritobeko pena mobatu ya basaris. Nteto ewode na subcounty admin ninge irashumirie MCs bariuga gavana Kara Mwangaza na batere kwedure shokia woni nya subcounty admins baradhamirie na rabaitangoge barere dipiri Gashagwa bobatenganiri nura gavana Kara Mwangaza ashokire woni na subcounty admins baba na araba umite nonto jinjeremo kureta mashindano wategerabo bakedro bena kigina ya county bwajata Nteto na borabora itithiro na kwerera bunene mono Nteto family bonde na kajo kamwe barere dipiri Gashagwa bati kwenda kwa nafasi jantu bwana murega baichu agitangwisha county ira wadho bote kugaite barongerere bauga na batere kudrenenkirwa kirera yokara ya fasi jantu mubangi batano na tekumera na kulingidana yanto byongo ya gavana akamuongeleza vibaya sana pongeri ejo barende kidhire bwa gavana Kara Mwangaza na batere kudre cho mwere kidhire ngyo kinyidhaniria nontororyo bate ko mwenda vile mama hii kivuli yako naye. Wacha kwanza tumpatie nusu ya kwa. Eitha naku jaja na jange jama ngijezo ja kyaru wacha kedro ja kidro na kuthomera gavana Kara Mwangaza ntuko ya ukere ni tuko ya Jumatano araba kedro batrimene na munyo rais Rigathi Gachagua ogo ishoka ukerekana gavana Kara Mwangaza eja gwitikiria kiatho kingi kia muthie kithiro kiithika MCs bana abunge bathatu nawe bakethro bechinanira mbere munyo rais Rigathi Gachagua ni Nyankoroki Rais Ruto. Nikakwambia shinda. Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Avenjeri manga ikirengwataniro ya Nkobo Pastors Fellowship bamwe na biashara mankobo matongoreto ni Bishop Richard Gashangi ni mashokeretie Rais William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua nkatho kire igeria ria uri ya gutigira tongoria makaunti Mirume na Thiri mariuga marina wetikio nyuma ya kiumia kimwe monto makabua na mauria gavana Kara Mwangaza atikathikirie antu maria matikwenda ngwataniro Miru mutugikare enacio tariria program chetu chia kanisa chetu chia within Nkobwaja chionda gatuingite nikenda tukomba kugwatanira tukomba kurombera county yetu na tukomba kurombera makanisa jetu na nthiguru yetu ya Kenya Trans kwa umaromba jaja jate kwa mitendi ya kikiri kanisa chetu tukarombera Nyameru county gikundi kia thinjiri ba murungu kuma mushijwa Nkobo bakiguatana na biashara bataoni eji araberigiri kumeke kuthithia mishemani ya maromba mushijo bakiuga mbere mabarenda kurombera kaunti eji ya Meru iria ithirite na nkushano nyingi gatigati ka MCs na ngabana na kingi bagicokeria mutongiro wa mugongo Dr. William Ruto nkatho wamana munini wa Rigathi Gachagua nikira bakuga batuko mama ne botigira ne bogushura ntaira county eji aunjia baba kiuga nande ne tokero mbare ore choketwe na kinya bakiuga ukigita bimyo bire bakathithia mushemane jo munene jo gushokiria murungu nkatho ne kugwatania atongeria bakenda mukari wa Meru akaditura ngugi nitwije kwenda kwena changamoto sia assembly na governor but yetu kwenda kushokeria mwathani ngatho nuno nginya tukiona kuona ati president wetu urwendete nthiguru Dr. William Ruto akia deputy o ngugi ya gucokania Ameru turona ni romba letu nuno turomberete county eji na mwaka thaini twendete na kuromba na tugeta na mbere kuromba na twina witikio ati in the next 1 kana 2 weeks mandi akethro ya kubua ndimono na deputy wawe na tukirombaga ngavana wetu na MCA bugachemithania kiria tukwenda ngwataniro ikyo tutwire kuromba na ikyo tukuromba kinya na arua itokwenda MCAs bugwatanira na ngavana wetu nikenda Meru ikomba kuona maendeleo na ikomba kala bwega kwa hiyo tukwiregira tugithana tukiromba na thirikari eji ndene michemani yetu ni okiumia giki kionde kwambira tariki 11 tuikinya kumira tariki 15 turike michemani eji tukiatena muchemani yengo munene wa gucokeria murungu nkatho no tuketha tukugwatana na thirikari ya Meru iketha kugwatanira twambirie kuona maendeleo mashinani tunenda kuga atiri Twitter atongeria bandini bakanisa niturombete na arabu kare akwere ano Twitter yali kukara nabwe na bwantu borombere na batu
tubwekirira na tumwirira bogiro gwita na mbere bwita tongeria bugitongagiria kaunti iji muthiene Mbwirimba Saura ni muthuji wa gisiasa na ugite na ndire rutero rwa MCAs na rutero rwa ngavana ntere isho igire chibatu ikathiri na ngwataniro na kinya kioria ngavana Kawira Mwangaza gutegera atongeria bamwe baria kwina we baria Mbwiria kuga no kabakurira ngavana na bate kwenda ngwataniro turuga kuma na arua bakaya kwithu baretikaniria kugwatanira batu antu bamiru tutikwenda kuona saidi yengi itigwatanirite ethu betikire kugwatanira ibagwatanire miru itembere kwina antu batikwenda ndu ejithira na tukera ngavana kairi kuri antu batura kuria kwa ba mwira miru ri thongi na miru itithongi antu baba baumaga bageta kwa ngavana betala kona kira bakuona na ikio kuona antu baba nduko tionde metho ambe kwa ngavana kenda bona kira bakuonerwo beja na nikio kuona ndu eji batikwendethira mwaka uturi ibakwenda ndureji endelea nikenda kintu kioneka na aria gakuria na ngavana tukikwiro ri ukiambiria mantu jaja kairi antu baba ikirusi nago babeja kuria aria antu babeja bakuthiurukite please antu baba beke kandu bebere mwereku nikenda ugo yontu uwe ukenda bebere saidi yeku nikenda bakwa time ekuthithio kathi na ngugiro gaita kiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare. Ore munini wa rais Rigathi Gachagua umirite kurutha gikaro na atongoria ma Meru morontoni wa gucukaniria ngwataniro gatagati ka gavana Kawira Mwangaza na MC ma Meru riu akarimo mwa Meru mariuga mari na wirigiro ngwataniro ikonekana gatagati ga atongoria ni mongerete mauga makambiriria kuona uthina mbere uroremetwe ni nkushanio ino. Kevin Kimathi na rugono ruru. Ode munini wa rais Rigathi Gachagua aciumite buru ikikaro na atongoria ba kaunti ya Meru ndikendoswo rumwe na thiri ati ka atongoria bao muno ngavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza na MCAs ba mbunge ya kaunti ya Meru riwirugiro ibocokerete kiria kariba mwe Meru wirigiro bwa ngwataniro yani buru kiria atongoria bao buria bwaremete au kanyumene kwenda kwira atongoria ba Meru kaunti yetu bila tukwenda Mwangaza ingwataniro itukwenda kuona speaker akiaragia mantu angwataniro itukwenda kuona atongoria betu ma MCAs leadership yo ikiaragia mantu angwataniro na inkwenda ochokeria mheshimiwa deputy president Gachagua nkatho no tunajirite program we itukuromba ma MCA baitwa ingavana wetu mwendwa Kawira Mwangaza ibakare nthi bawatanire kwithire kwina uthuri ba CC ikwithire kwina uthuri ba chief officers ikwithire kwina na maendeleo ya mantu yangi ara ya kwendekana na tuone antu ende bakiendelea na ward fund tuone kinya barabara ikibwithwa tuone mathoko ya kibwithwa na nuntu bainye mwathani ndina witikio Meru county ya kura na itumikio kwenda muno ngwataniro ati kangavana na MCAs ba Meru amwe na atongoria bangi kuringana buria kinya mirandi mwanya romithai kumania mpathu iyo. For example kiawita Kiambu county kana weta Murang'a county industrialization rate ire nara nini muno lui inkuromba bumenya kwina kinya investor wa kuma Meru aurire konyori kyankandi kya kinya Mombasa mweri yo ekenda na konyori kyaire kenda kitethia kana Kameru kiruterero wandiki bwangui investor u narare wiko kwa no ntubanthe tuire ikwendelea ki county ya Meru akithwana kinya wiki ya county ingi ironkuria atiri ikia kwithira investors bau ibakona nthetu yokara kweri antu kwina andu ari tomba witiki kuyageni baitikiria kuya kureta mbecha chio kana industry chio ki Meru county ngwataniro ya MCAs na ngavana Kawira antu ibamenye te agwinyangia mbia ingwataniro yo karia mbia cha Meru cha muringi kura in case na ni okwenda kwira Meru beto bonthe ba Meru county 45 wands ira charingire ma MCAs kura boke agwila la thaibo kona MCA wenu na kurwa Kawira mbere bota muthikirira oria ni interest yewe impi oke agwetha interest yewe personal oni nkwana bwithe bra boss ya gwithakia oke agwetha utekwatanira boss na we muruti ngo moya kawandika baroka uga oni ngwere uketha boss ure omba thikirare ondire ndi kwana mbi
lakini te urwa boss no tobathi na chiagu embi wewe ngwa Mkoloki kwenda kuwa ngavana Kawira aeshimike na iturona inkathe mwekuru oni ndari seneti ida igirunya seneta sifuna akiwa iba chumbura wa iba moe so ira tiba menya ushindi bwa Kawira ne ushindi bwa muringi kura na ira tendro toreka kurongwa ni ira indro urai Kawira achindira no to muringi kura achindira lakini amo abu turi wari ngwataniro MCS na ngavana twatanireni kenda mero yeta mbere na tuterende entertain wana ringi uroka ithira kiro ya Kawira tutandili na yeye sisi kama wapiga kura. Kiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Kereshinge msima bunge ya kaunti ya Kiambu umundi ni mandamanite na kuthii mwankobishini ya gavana wao Kimani wa Matangi magietetera gusherera kwambia cia basari gatagati ka mirandi ingi ya uthina mbere kurokia msima mama ni magutira ni barabara iria nthuku ona nyuma ya mo ukurukia budget ya shilingi milioni 100 mariuga gavana uyu atikurutaniria wira namo. Mkushanio gatagati ka MCA na gavana kiri county mwenye ni ciethiritwe ikionekana. Riu MCA monthe mabunge ya county ya Kiambu mathungirite obisini ya gavana wao Kimani wa Matangi makimumenagiria ni gucerithiria mbia cia basari na cia mirandi ingi ya uthina mbere. Pesa zimewekwa za basari in this financial year zile tulikuwa supposed kugawa ni 100 million. But my governor alisema wakati ya ni Mashujaa Day, Jamhuri Day, alisema tutagawa 200 million. Nauliza nikiwa chairman wa education, where is the other 100 million? Because ile pesa iko pale is 100 million. So he is taking us in conflict. Our people are expecting to gawa 200 million. But we only have 100 million. Ikaro kimethire gavana ati kuna kubanga ni kambi mwanka arerie Nteto ino iria makuga ikundi cia bashari ni ithondeketwe nturani na tiamenyithie tama MCA na kuga kama gutunywa wira uria mabaterie kwithirwa makiruta. Anatumia pastors wa kanisa na kila mtu ana kazi yake. Mapastors wa Mugua ni wengi sana. Akichukua 3 ama 4 na hizi kanisa zingine na pastors wengine. Kwa hivyo kuna mtu mmoja amechaguliwa Muguga na anaitwa Keiti kama Udhumbi, MCA wa Muguga. Kule kwingine kuna yule amechaguliwa. Kwa hivyo tunaomba governor afuate sheria ya kwamba bazares zitoke na zitoke sasa. Shule iko karibu kurudiwa. Sasa tunataka atumie ile njia inayofaa kisheria. Nkurukini magotetera tujira tutunini twa guntu guku turia makuga tituthondeke ona nyuma ya kubetukia budget ya milioni 100 nontu bwatu. Matongoretwe ni mukanukio wa maria engi bungeni inu tawe Geoffrey Mucheke mariuga matina undu na gavana wa Matangi. Inde na mathikirie na natige kuthungiria murandi wawe wa Matangi Foundation kiri biashara cia obisi ya county. Wa Matangi Foundation, we have no problem. Hata mimi niko na foundation yangu. Kila mtu hapa kuna foundation yake. Lakini mimi ninaomba governor wa Matangi, ninakuomba udilink wa Matangi Foundation from the activities of the county government. Nkuruki atongoria mamani makuga ni makumakira aciari nonto skuru irirugurwa kiresumia ciiri icicite na marwa ntumani montoni mabasari. Watu wanagoja basari kule mashinani, watoto wanarudi shule na hakuna basari ambayo imeweza kupeanwa ama hatuna habari ya kwamba hiyo basari inapeanwa lini. Lakini ile ambayo imetukera zaidi ni kwamba hata hiyo basari wakati itapeanwa wanataka kutumia foundation inaitwa wa Matangi Foundation. Sisi ndio tulichaguliwa na watu wa Kiambu. Watu wa Kiambu sisi ndio wanauliza maswali. Ikifika ni mambo ya basari, wazazi wanakuja kwetu manyumbani. Hawaendi kwa wale watu wa Matangi Foundation. Na sisi tunataka kuambia governor apeane basari kulingana na vile imenakiliwa katika kisheria. Makiongera na mudhoro mariuga gavana uyu harenda kuruta wira unthe na uriotie wawe. Now here I have a governor. Yeye anataka kuwa chief officer, anataka kuwa waziri, anataka kuwa chief officer, anataka kuwa departmental head, anataka kuwa sub county admin, anataka kuwa ward admin, anataka kuwa MCA. Surely where are we heading, honorable members? We are joking, but
we will support our governor. He should work with us and we work with him. Hatu ukikanya tunogoke banini utikathino wako. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited irendagia Tulivu Water. Nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi mono na ndikuonekana ndukene shionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Hawezi ndio. 3, 2, 1, mpira unaupenda sana. Huo mpira umelandi. Wewe kiasi just nikata kashagwanda. Tuko na KD, tuna magwanda, tuko na majoko meza tu sponsor hivi vile tuko mtu tatu. Hapa tunaingia ligi ya kibuda. Ajongo na maboys. Wewe ndio unaingiza kwa ingori yote. Huyu ndiye anayewachochea vijana wetu huyu. Hello my friend. Hello Mdosi. Yongo umesare mpesa? Nafanya shopping kwa muda wote, tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. It is a surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie Mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmat Electronic. Ndio mimi I salute. Online tobia otora bia kubyo tumira nyumbana kinyebyo tumira nguene. TV, ufa, home theater, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intobinge beyond the bia electronics kumaki Jackmat Electronics. Likane toenda se kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira setoa coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmat Electronic mzee. Torema wakasiongo, ureshe kinain opposite Bread Fashions. Jackmat Electronics utebyo wenda biura. Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy timao tulimiru Nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obisine chendisi ya Meru. Acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugima bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirije na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni untubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Because this mean bumblebee is coming to live with us! This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Ipe wali maragwe. Wali? Wewe, mchele madando hapo. Nilikuwa nataka kaomena na kadoma.
kujituma. Usijali, chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupiga simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Orengi nkugwate ogeni tukithina mbere ya Karima Tharaka ni makoromba mubunge wao George Gitunga Murugara kurekereria mbia cia basari mbere ya cukuru irugurwa mweri uyu ni makuga nontumbura itaurire ya kwigana mataketha maketha mamengi buria makethaga kuguma tina mbeca cia kuribira ciana bisi Wariraba kuibanga nino ntubagucokia ana bao cukuru akaria bainde bantereche Tharaka ibatheretie bao gutire gantu kae mundani bomba kwendia ni kingo bomba kona bisi tiri iro byo mindani iro bibyo mete okoi utiege ndo tageku mbura ne agitire ogo to marambarambe goku ino gutiri ntwanto baborete kenda bomba kwenderia aruto baba chokete cukuru tokaida machoka macukuru makinyire ikaribo mono lakini okaraithiria ndene ya biranto bena byo mundani batiomba guketha biethe bomba kwendie kenda na bachoka cukuru onto totiena mainya makore akinya bisi ana beto to ina bacukuru na tutikona bisi ya korea tende to ina balance ya 30 na ciere totiena irio bia korea mindani ndengo gotie chichi ya watire mwatho mwereti momo mpempe timbomo na totiena mbori cia kwendia amwena kuria mujumbo Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kunyagikina ya CDF ntere ino ibatheretie yuri rithirito rigicokia mathomo nyuma ntere ino mono kiri macukuru mwanya Matharaka kino kaigwiro bibi ana barumirwe mbere wegwa ana baruthete bwega nkeroki ukaitha macukuru meto matiarutha bwega nonto bagutwika ana bathoma cukuru bena yura nikyo kinge gyatemire ba contribute kwegwa ana resort mwitiro mwire mbega koroma mwachimu wake wetoke Murugara athi na mbere na ututongoria atunenkere mbasare tuone cia kurira na cukuru batigakinye cukuru gukinya bathi na mbere na kuingatwa na primary ana batia wata bwega ibagwira nonto botweka baraya mechie gutie nto ya kuria wokeria mwana athi cukuru atiomba kuthi na bicho tirete mwana kenderia na mbere na kuingatwa na kiri mbasariri kurigirwa kunenkanirwa ruani kuma kiri obisi ba mujumbo Tharaka ibombita gutariria nonto tabo tiretheria mukorora kalinde goronara etina na toburi twake nagu na kore kuchaga meko eno nunto tebu karotha ende araithiria maisha mbarira nkoromba ibageria kuraithiria mtora muthenu kabisa no twena kamete yake irajumite kwa kila locations sub locations kwa kila matora ibageria kuraithiria muntora muthenu na kenda mwana umuthenu omba gutetheka nkero kiya kunenkera mtu Gitonga mtu mwandike no mtu mwandike urende thirikari ne kumutetheria ujo muthenu utege twena kyo inkoromba CDF bagere kuretheria maubatu monthe na kenda kuwa kwena gikeno ndiramba achari nikagaiwa kwa inkoromba thirikari ya county government inkoromba thirikari ya national government igere kuretheria ntere cionthe kenda ana bomba gusupportwa na ambassador na kenda bomba kuthoma bwega kiripotera FM kumantere Tharaka Peter Paul ogwakabethe Gikundi kimwe gitigia kithirikari gikumenyekana ta Imprisoned Parent Employment Program nikiambirite mutaratara kaunti ya Embu uria magwocania antu mawendi umwega nikenda matetheria ciana cia antu maria mabungirwe nchera maritetheria na kumaribira ciana inobisi kumagurira irio na nguo na nkinyagia mangi kumatetheria na gwa kurara kiri maria matina gwa gutura rita mwanike muchiri ena ino
Gikundi gitari kia thirikari kiramenyekana ta Children of Imprisoned Parents Empowerment Program kana COIPEP ni mambiriti muvango wa gutetheria ciana cia avungwa. Ino ni kuona aciari engi mekara njera muno ciana ciao itikoragwa na mundu wa kumatwara cukuru, kumagurira gia kuria, wana kana mundu wa kumatara niguo metheme na mitangiko ya meciria. Isiwe ya kwamba mzazi anapewa ghadhabu kule ama anarekebishwa kule, lakini mtoto wake naye anakuja kuwa mkora kwa sababu hakusoma, anakuja kuwa muuaji kwa sababu hakuwa na malezi mazuri, anakuja kuwa muovu kwa sababu hakuweza kusoma, hakusaidika. Kwa hivyo inakuwa tunafanya kazi bure, tumevunga mzazi na mtoto anakuja kuwa mwizi ama mkora kwa sababu hakushughulikiwa na jambo lingine. Huo ndio mzigo ule ambao umetupata sisi kama House of Glory Blessed Church kuanzisha mradi huu wa Children of Imprisoned Parents Empowerment Program. Muvango uyu ukathi vandu vanene gutethereria kunyivanyivia ciiko cia wiki nae iria ciumanaga na ciana iria itareretwe ni aciari yao. Watoto wazazi wao wamefungwa jela, watoto wao wanaathirika sana huku nje. Sana wanaathirika kimawazo, hawana watu wa kuwashikilia kimawazo. Hao watoto pia katika shule zao unapata hawana wa kuharibia karo. Mavazi yao wakati wengine yanaisha sababu hawana watu wa kuwashika mkono sana sababu hawako karibu na wazazi wao. Tunaomba pia serikali ikapate kuingililia kati, ikaweze kuweka mikakati angalau ikaweze kusaidia hao watoto. Guku makiuragia thirikari nene gutethereria muvango uyu niguo makinyere ciana makiria. Ombi langu kwa serikali ni kwamba ikiwa wanaweza kusaidia mashirika kama COIPE kuweza kujimudu ili kufikia familia kama hizi ambazo tunaelewa wapendwa wao wanapokuwa wamefungwa wanakosa mahitaji ya kila siku ya kimaisha kama chakula, mahali pazuri pa kuishi, hata katika hali ya kimasomo. Tungependelea ikaweze kujitolea kupeana rasilimali zaidi ili familia kama hizi zikapate kujihisi ya kwamba wako katika jamii ambayo ni ya sawa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetawarita Mwaniki wa Musiri. Kirishingi mugambithania munene wa koti ya Kenya Martha Koome umundi natongoretie mambura makonya mu mwaka wa kamishona ma kamiti ya ugai na urengi wogoti ikaronchi ya koti nene ya Supreme. Rais Ruto na atariretie amemba ma gutongoria kamiti inu tariki 8 mwezi wa Disemba. Kamiti ino ni bamwe na George Midewo, Fatima Gedi, Wilson Koitamet, Olekina na Rutere Rwa Maria Engekwe na Benedict Mutiso, Isabel Waiyaki, Jonas Vincent na Adija Ganyi Juma. Bamuna mange mama nywete muma wa Wera ni David Maraga arita mukarigiti warwangi wakuraitha mobatu mama abisamo borisi. I will discharge all the duties according to law without fear, favor, affection or ill will. So help me God. Allow me to start by congratulating first of all the commissioners of the Commission on the Revenue Allocation on your appointment and swearing in as commissioners of the Commission on Revenue Allocation. I always say when I do this that in your hands lies the protection and realization of one of the most transformative features of our 2010 Constitution to ensure that there is equitable allocation of resources to our devolved government, which is at the center of the promise of the transformation of our nation. It is easy for us to appreciate that the work of the Commission on Revenue Allocation is critical for the success of the project of devolved governance. The Commission on Revenue Allocation is therefore intended to be a major facilitator of the realization of our dream of a fair and just state and society, which is really embodied in the 2010 Constitution.
Murungamiri wa rwangi rwa NHIF Amero David Mutuma ariuga nkoroki ya gicunce kia 60 kumakiri iganagia akarima kaunti ya Meru nimeandikithite kiri rwangi ruru rwa utungata wa ugima wa mwiri indi dina inene ni ati engi mao matiga kuriba utungata uyu magunika na muno antu akanyuma ya moko be watwana unari ogu na arombete Ameru na muno maria marina mishi kuyandikithia kiri NHIF na mathero makithura sibitari iria iriba kubina mudhuru muri na Nteto enu. Kulingana David Mutuma, urani murungamiri wa NHIF ndene kaunti ya Meru na ugite nandi ngurukia gicunji kia 30 ndene kaunti ya Meru ibombete guciandikithia kimbango jwa NHIF akiuria muntu onthe atirika gitegara kuthwa sibitari rira kwinwe arakethwa akiona utungata bwakui. Nkwenda kuwa twina namba nene muno ta around 60% ya members betu ba Meru yonthe be registered with our members by NHIF. Na NHIF nubu gutara sibitari ire ya kwina ugwe watara sibitari ire ya kwina ugwe ni obwiguita na ndokeja gwita sibitari ire ugo titarite no wirwa ugo tarite ngubwendo weja kirwa na arwa so ne atatumba umbotedwa utungi bombo gutedwa nuntu ukeja kuthwa qualify ro kuma kubu gwita kirwa riu botedia ino ntuna baruga rifaro lakini utena baruga rifaro na ndena arora na nwajitwe eka bindi bugite atia urembesha nonto mbajwe ngene ya kuandimitwa sibitari kanere nge twita specialized services zeira cha kulingo CT scan cha kulingo MRI area wita sibitari area ina services yu ne utirasma udo tarite amna bubu agutetheinira nene kagitegara mutwarajwa no tungata bo NHIF nimene atithwa kirambe chire chiragwo mweri mono akorotere kurubara beja watwana nandi challenge ira batu twethara twene ara nene mono na memba betu kuteja kandi na antu betu bara baingi ibeta ba memba betu mtu eja kwamba kurara ya kesi ya maternity kwamba kurara ya kesi ya mbajua wamenya kuma sibitari kandi rotire ya kairi hiyo niyo challenge ira twetha twene mono na ndi mtu ataka takandi ire amenya gutakandi ira tukija kuja raisi tutina mtu uria tutumba inya kumuroketi kana inya to muringira thimu to mutumira message eja kauga kagira mbeca kugitatea chakulea amana bubu eromba nandi ni gutigira mtura onde na njewe atigena kuria kandi NHIF no dokombe batetheria kandi eje irunga mairanja yonde mukuru mwekuru na ana barabe ndiguro myaka 18 nande ugwe bukatho bugite ta kandi yu utembajua kana accident yumba kuja bura kutho gwika bandu gwe family kariu nande de nara ijaira iri mwekuru kana mukuru na shake na agitira kandi lakini atirekera mukuru nande ntukwera mtu ageta sibitari yakubindi okejaja kwina nyo sheria yakuga tutigwikira na wita sibitari ndeke eu na yote kwana rimwe kethora ina challenge ukone kinyeria ntukwita kuria mbeca na already family unirari nai na kandi inkiripotera Weru TV mbita muthuni murioki kumane na utungata wa utheri uria wethiritwo kithie na mbere kiri sibitari ya Guardian Teresi ya Kangeta ngina umwe na gunikite baria mwana wawe wethiritwo ari na thina cia guciarwa agwatite kanya ka mbere kuthinjwa kuringana na gitari Peter Mweka kuthinjwa kwa mwana uyu gukayukia taramu mathatu nikenda abora wega kurukina uretie aciari maria ciana ciao cina thina ya icunci cia mwiri cia ndani methiro magicua utungata kuri Denis Mugendi ena ino Frinda Kinyani umwekiri aciari mbere bithiri itwi bakinya marabu nene ni untubo kutharimwo nana bari na thina cia mwiri wawe karikana gakari gatina njira ya kwita igwitetheria ko mwana wakwa uciara kura uciara ngwatigire na thina ya kuremwo igwita kioro yereke gwatiga ite kawaida nenda ikia mutindo ndirikia mutindo beta takaraku tarieto mweri kenda bagoma bakoma batutuma sibitari ngi watiga tutari ambeza
tumwithiriritie cibitari-ini ya Guardian Teresia Kangeta kuria akugara igirwe kuri na utungata bote na marei au nawe nyuma ya kuja agunika bunene gukurukira mutaramu ugima Daktari Peter Mwika kugaga atungatira mwana wawe amuthondeki icunci kenda atwika Thaa bangi batena kathina. Rware twina mwana witwa Joy Tinyari aciarirwe atena njira ya wita kioro na kuringana na miaka yake tukinyita already miaka 2 na mieri 3 na chereri kidogo usually ana batichari bena njira ya wita kioro twambira riabo kiumia kia mbere kana kinyantu kwa mbere yo chiaro itubirite wita atia kucheka na twethira atena njira ya kioro kenda athenji batwana pombo mona na bagupangira isajarire kwa bwirite kothibu Joy na umite mami na thiolonkete sana machibitare ya maingi na arawire na thirite kinya pesa kwa uri arejire kampa Guardian Hospital na twina thenji babare kwa batwana turawire twamubwithirie surgery yu utebio atena malipo lakini amuna buto abwithe surgery mbere ora tukwencourage achari bangi weta barure kandi ya NHIF nonto kandi ya NHIF machibitare chonde itha cha private kana cha thirikari muntu na mbote therunio lakini surgery yetu mubwithere duare utebia kethira kire ya kinya kintu nayo ikethirwa ikari atia akabwithwa surgery 3 itianite na mieri 6 mbere nonto atena njira ya kioro ni umuchwira ntwara kioro kikethira kikiumaira na twathiria athiria buora nyuma chiumia 6 tukombo mubwithiri njira ya kioro kenda tuchoka ringi tuinga ka space ka twita colostomy utaro ni bwiku kiria ciari baria bari na thina taiji murang kwenda kwira aciari ni ukethira wina mwana wina thina ukethira te uchielewa na tairi yonto kethira tena etha njira wita kioro kana kinya njira kumere kethira te antore bwirite kwithireri eta cibitari mapema kenda mathina yayo yonthe ya mwiri yaumba kubwitha mbere mwana akura mamtonto ya Joy Rware tubirite kwithira twathiririe surgery chawe atakinya mieri 6 Dennis Mugendi Weru TV cibitari-ini ya Guardian Kangeta wandi-ini ya Kangeta Igembe Central County ya Meru. Mubiashara omunene na musiasa uligweta rinene ntere cia Tharaka Kiambi Matanka na akwite Matanka akwite kirauko kia umundi na mwiri wawe kwithirwa nyomba kwawe kaunti ya Nairobi kaumoka giku kiawe gatamenyekana mwanka Thaa ino mwiri wawe nubirirwe mochari ya Lee weterete kuruthirwa kithimi gia postmortem kumenya kaumoka giku kiawe. Mulingi biashara nkuma kumantereji ya Tharaka na ule alongamiti ya seneta kaunti ya Tharaka Nithi Kiambi Matanka ni akwite muringi biashara ojo ethirwa akwite gitandani nyomba kwa entereji ya Karen omderokire bolisi gia gusonkona makweta mama kuma gitukia bolisi gia Karen batindite kwa Matanka bakithithe gio sonkoni kagikuiki kulinga na ripoti ya polisi ile lutete kiogoro kia umde na ile andikithiro ni mwekora Matanka muthenya umde mere waigwe muthoni ni ile ithitete Matanka na mwekoro jwa bala kinyire muji Thaa 4 cia utuku muthenya egoro eno ni nyuma ya kwithirwa balekera buni kimwe ntereji ya Karen ile nyuma ya gusoka muji balethiro bena kurega kwigujana nyuma ya mwekoro jwa Matanka mere muthoni kurega kugaranti Matanka loan lwa bilioni jere lwa kwenderia biashara nyuma ya kwithirwa kwina nkusanio gatigatika baba bairi batama magitandani kimwe inde balathire na mbere na kugaukana na omto kuthikuma maru mwanya kulinga na ripoti ni ya polisi ile andikithiro ni mwekoro ae Matanka ni aligwikaga kingorota na inya nene amona gutaika aidha nyuma ni rokire ethirwa ari mukuo gitandani kiae nyuma ya gutangaswa kwa gikukia Matanka omderokire atongoreba kaunti ya Tharaka Nithi ni bakinyire kwa emoji ntereji ya Karen kunenkanira pole kiri mujwa Matanka tureaga kwira mwekuru wake na twana twake na family yao pole nuntu manto Kenya no
na Tharaka Nithi na Tharaka yetu tuguta umwe baba nene muno nkeruki tutije na takwathire nuntu no akaretirwo mami lakini tuchuguzi buthiete na mbere uchunguni bwathira tukerwo na takwathire na ingwitia gikuo kia bwana Matanka gitiaringithia not only Tharaka Nithi county kiaringithia entire world nuntu muntu uyu naringithitie nkoro ciana bani ni nkoro cianto baingi muno ni undu yogo is my mentor right kuma university and support ndatuika muneno wa Ritoba University tuendelea no chore na Matanka koguti turingithikite sana ambita susu na ninkamwita susu no ntutie kiathingirtha ndega kumura mwita kiambia tira na wewe atikinya agatumana bura agatumana kambuge pore muno ge family yake na kana asore na aturi na kinya ntu batharaka bonde na Tharaka Nithi kwa njumura no ntu muntu arari umwende na muntu arayi gukara na ntu amwanka munde Matanka athi gututiga arutiga mucoroko munene muno ninkuga Tharaka kuringwa nduro nde kuringwa itura ria Matanka turigwa turingikite sana no ntu Matanka rari mwana wa ntu bonde bantu reno Matanka atathuragira muntu umunene ka umunini endete antu bonde Matanka ni muntu turabete shima muno tatuyo turi ana biashara maria magukirira nira turachoaga mbere muno kiri Matanka nuntu noe arari mwana biashara arari gwiseta muno kiri Kenya na company ya weta kwa Patia and Distillers diutio turi ana biashara maria nini magukirira metho metu marashuite Matanka na tuyo muno maono ma biashara turashiaga muno na Matanka na muntu ura turatemeaga muno aumba gutuba mawaidha mabura tungiukirira ni Matanka Ungiola nenkanirite polejia ekile mujua Matanka ni waziri wa wikaria Profesa Kithure Kindiki ulia gwetete Matanka ta muringi biashara wenkuma na ulia thiritwe na kambuni nene na ila itiete jiandikite imwana bingi amona gusinsia miturire ya imwana bibi kuma muji munene wa Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Tuthongire kiri michetho riu kirabu ya Gor Mahia ni magwatite ushindi wa ngoru ciri gwa kibugu nyuma ya mokubura Posta Rangers igoro kiogoro na gukinya point 13 kiri ligi nene ya Kenya. Muchetho uyu wa mukondo wa kanana urachethere kibaroni kia Thika ori na kukibaroni kia Bukungu Nteresha Kakamega. Kirabu ya Vihiga Bullets magwatite ushindi wa mbere kimera giki nyuma ya mokubura Nairobi City Sangoru inyagwa ciri. Kagitaniyo kaunamo AFC Leopards kibaroni kia Nyayo mushi munene wa Nairobi ni mashokithitwe ndao ya ngoru inyagwa ciri ni kirabu ya Bidco iriareu kumane na ushindi uyu makinyete point mugwanja marikanya niga 12 ligini ino. Put them under pressure to play. So niliambia hao to focus. So vile tulipata message ya mwisho kwamba tuko Premier League ndio pole nilianza kujenga team tukienda kucheza na Posta away ikakataa ikaisha 2-1 away na Tusker 2-1 lakini this time around nilisema kwamba lazima tupate point. I'm very happy. We tried but I couldn't see the real effort from the players. I think we didn't deserve even to get anything in this match. So normally with matches you have to look with the effort the players are giving in, but if you're not giving in enough effort to win the game then it becomes a problem. So I don't think we deserve to get anything, but those 2 goals is just a morale booster that we can score goals, so we have to make sure we defend properly. Well, I think it was very much a game of 2 halves. I think overall performance-wise, probably our game against KCB was a more full 90-minute performance and we didn't win it. Today in the first half, we have to say Posta Rangers were on top. They dominated a lot of it. They were winning the second ball. We were too spread out. The spaces were too big in the midfield in the first half. We obviously made a couple of changes at half-time, bringing on Kavuchi and Boniface Amondi. And what that allowed us to do was go and press a bit more from the front. It meant that Posta couldn't play those direct balls. I think I can say that it was a game of 2 halves. Because I think first half we dominated the game well. But again, football is about taking your chances. We didn't take our chances. Second half, I think towards the end, we played well. But again, we had some opportunity. Again, we didn't take our opportunity. So God utilized their opportunity.
and deservedly they won the game. Of course, we had a lot of incidences whereby we were building until we passed the defense line of the opponent, and I think we had and especially on the left side, we had so many opportunities, but again, decision making, it wasn't that good, but I think it's something that we are going to work on. Manchester City ni matonyete kiri raundi ya inya ya michetho ya kuruira gikombe kia FA thini ya Ngeretha nyuma ya